taxia enna ya na enukredi enso so wo ho no mu a emmem tax pa jeje no wo mo pese doje no edos ye especially in part of the world no ya na lejeje no one way here the cost of even ode kojeje tax no kra no ubewie no na processes no and the cost involved no aboro sika no kra o kwaje no so na free wa boka wo uti boka wo tax no nyina no nyade a ede emfaso eba enti age se ope abefo kwa bi na ofaso eni bi dum wo so a menua obo wo pepa se obo betua sika no ede amaban obo ye no konkron kwan papa so nanso so ye befa din nsem no ebi ani nyina akura eduru nyina akura eduru na ibi ayira wo kwem enti free tete sakio mbre so ya no ono mbokro no tax collectors kura do na ba buru kura do na sebe jam ye do mo kan abonefo no bikure bompa ya wose urade miss das se menti se etuji so o majeje to atem da o boso iti awose oyaban awose ukreti enabling environment ya the wutia tax no ne ho behenhan no na de wo jeje don so ne ho behenhan no na emu beda ho fan ya mu behu se de eniema AC ko ena wo se utiminya data so edefa wo mu ejejeje taxes eno na utimi tracking ni nyina no ena aban ede abefu ekwan so a oma yalebu omu se omu treat VAT no obe connect wo through a portal system omu se de city no yeah no hormone na obe enter VAT no information no o enter pa ebeba ziari ho ama obi ehunu se ampa ebia oheneba ukompele bia ewo baabi obi beto ade wo ho no ya connect no eti o bo enema ni nyina ni sales ni ade nipa de gi receipt no ano electronically information no ibi hunu won kan ana center bia ta connect portal na mano edefa wo adwuma no but also what you say yeah na chese wo no eno automatically ebe work VAT no the amount so what is no na chese edem ahoma no connect to say do be send WhatsApp no pepepe automatically ana message bi no eti ewo an inbuilt messaging system any ade enti oye ya naba ya connect wa ma no enti yehu enti before kra no awo ba betua no na bill na badadada okay na wo no nim na aban no so nim de wo so otua aban no so nim na de ono so ebe to ne ma no ho no so nim enti conform yensan nyina enim enti enwiamu mem so atiase sure enye kane no a na obi ba no abusa ne se ade we si no awo to no eye VAT na wo pese utua de a eye 10 cedis me de VAT beka ho nanso so opa metimi yi afa ho a wontua VAT eno no obe de be se 8 cedis what so atemede na yeah se wo mabu aban se wo maka bu mu abu aban but we de nam say ya abele udenti no obi obeto ade bia nso no se bebre no asoso gi receipt so atiase but receipt no ayufo no wo mienu omo wode omo yi afenchen eno omo wode eye VAT iti this is the palo busa se bia VAT de no na mepe this oye no kredi ni pa soronko se be de betua VAT no waje VAT you know receipt do pepepe na no kra do woje a ansa na nipa no so bebu aho akonta do be kwa ban mu no wakobu ho akonta enam se ye manual nti menua eche etobre bi kra age se ye rase do
I just say rational. But with the who connected to the portal no simultaneous. Who you need and your money benti. Yes, sorry, I'm one. Let's just say you say about the ne VAT. I wasn't Katiama Benny. Every single day, VAT. I was a Utiaba Bano. A mubeda hofine. Yeah, and you say, yeah. Wako kase me kura ma to me store mu a menton hwe so Okay. on say this it no Sure. ah I want to train no the public education be we da bear. It was yeah kick started this VAT. we pilot no sha se epu mo yi bosum ye itwa mu ye na July France epu ye around April 22nd hodom baby eti ewo mu a na 1st July yeah so no finance minister July you mo so or sign the ho empobono edi tu ya eti businesses no dey be bra akese no dey efano a enim afano a enim dey ekoso anti nationwide you know GRB rule out no and no na say ye keka eko na eduru so a ebepeja VAT ejijie no amobi ehu na free say ye port say ye hen ene ayi nyina no nim say companies akese na de o mu nim ne nyina nti hotels no ne sa ne ma ne nyina menu a wo mu nim sa ne ma wo nyina nti ebe ye connected to a system no